Which do you think No. But I think thinking different than others. What you could do in the studio? Maybe so. In Europe. Jep dispozicionin tuaj gjithmonë dhe shërbimin. Ja ću biti na vašem raspolaganju i vama na službi. Dobro, ako je tako, onda kada mogu očekivati da vas ugostim na severu u našem studiju kao gosta? Severu? Što te presten da juče te vidjeti u sati preveri un studion toga. Što na trgovina pune da mi? Pozovite nas i odredit ćemo neki razgovor. Važi. Nadam se da ćemo uspjeti da napravimo dobro. Već prestoji